U naših grekokatolickih parohijah u Srimenješka večer na Viliju sa noćne bude služene. U Berkasove na 19, Bikiću na 21, Šize na 22, a u Bačincoh i Srimske Mitrovici na 23 godine. Po sanočnim koljadovanje bude u Ruskim dome u Šize i u Bikiću. Na jutre na perši deň kračuna bude služena služba Boža za zmirovanjom. Na drugi deň kračuna služba bude služena i u Lačarku, a na treći deň i u Starej Binguliji. Nješka večer na 23 hodinu u emisiji Šljivik na RTS-u koljadi po-ruski budu špivati členi mladšej nišane špivatske grupi Kulturno-prosvitnog društva Đura Kiš. Emisija bude reprizovana na jutre pred poladnjom i na druhej programi radioteleviziji Srbiji. A u šitskih troh portoh pravoslavnih hramoh u Šidze tradicijne paljenje badnjaka kračuna počalo od 17 hodin.